ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Ngiyakhetha unyazi lwezulu. Ngibabingelela abangcwele egameni lonyazi. Amen. Obaba abashomela bakhona abahlamluli abakhokheli hlayisuthi nihameni yonke ingcwele ngiyayibingelela ngegama lonyazi. Ngiyabonga nami ngale mina enkulu yesabatha ukuthi ngibe phakathi kwabangcwele lapha emzini kaThixo eSandanezo. Ngiyazicelela nami ebukhoneni bami ukuthi ingelosi ekhona kulo muzi nami singamukele ukuthi isifundo efundisa ngaso abangcwele nami nasani singifundise sonke, ngoba kuleli bandla siyafunda njalo sonke. Akekho ofinyelela ekutheni singamumisa lapha simbhale sithi 100% kuwe 100% ufanele unyazi kuphela. Njengasila bakhonzi simenywe inkosi yesabatha, isimeme ngalo isabatha. Ngiyazicelela ngalamazwi engiwabeka ukuthi shembe abe ngakimi, ngoba nje angiguqe phambi kwenu, ngiguqe phambi kaNkulunkulu uqobo. Angazi noma ke kugcwalene engqondweni zethu lokho ukuthi amaNazaretha uNkulunkulu. Yikho umuntu mayesehlubuka noma ugcotshiwe umfundisi noma umvangeli noma umshumali noma umkhokheli, mayesehlubuka qala adelela amaNazaretha. AmaNazaretha awadelelwa ngabantu basezulwini. Mayika kusola uyasoleka, nasezulwini uyasola. Ngaphandle kwaza sukela nomkhokheli obefuna ispeaker amncofa nje ngapha nangapha kwakhe, noma umshumayeli efuna umuqa noma umvangeli wemncofa kodwa kude kakhulu kumvangeli. Fanele siqale sibambe khona la kuqala ukuze sikwazi ukudlula, sibambe umshumayeli inyaka yazisa kodwa sathola umuqa. Ngizama ukuthi bangcwele njengasila sisonke enhlizweni zethu nasemqondweni wethu, akathi ngavuma sihlale meeting kulo mzuzu, sihlale meeting nenhliziyo zethu, sibonge ukuthi uShemba senze sibe ngamaNazaretha. Bakhona abangcwele. Hey bafowethu nothathu asombonga uNkulunkulu ngokuthi asenze sibe ngamaNazaretha. Sacela ngifundele incwadi kaShembe bafowethu, Umthandazo wesabatha ivesi lika 27 no 28 no 29. Sisandinda wazimeza sasawashia
agcinelwe osevulile wathola lamavesi 27, 28, 29. uNkulunkulu uyathokoza kakhulu ngaba lugcinayo usuku lwesikhombisa. Awume khona lapho ubeka isithupha. Awuliphindele livesi. uNkulunkulu uyathokoza kakhulu ngaba lugcinayo usuku lwesikhombisa. Obani la? Amanazareth la. Qhubeka. uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha. Awu mathosa. Yebo. Ligcinele nawe kanye nabendlu yakho bonke. Yeah. Lapho bebuthene khona begcina isabatha. Akababheki ngamehlo akhe. Ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Kodwa abeke indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabelela kwabamesabayo abagcina isabatha ngokufaneleyo, abahlolisisayo ukuthi iluphi na usuku olwemisa nguNkulunkulu ngeqiniso lesabatha. Nkosi ngosisi. Siyazidinga Yesu thina babiziwe sasabela uphinde ufunde lamazwi akade wafunda. uNkulunkulu uyathokoza kakhulu ngaba lugcinayo usuku lwesikhombisa. uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha. Ligcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke. Lapho bebuthene khona begcina isabatha, akababheki ngamehlo akhe. Ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Nkosi kusisi. Siyezwa bangcwelisisa izithandwa zikaThixo ngenxa lelisabatha. Ithi indaba yalo ufunda kahle. Ithi noma esibheka akabe sasibheka ngamehla akade wayelubheka ngawo abanye abantu. Sibheka njengomakoti hlonipha umyeni wakhe. Akabongishembe. Hayi abake baganwa ke bayazi ukuthi umakoti ubheka kanjani. Nabake baganwa bayazi ukuthi ubheka kanjani umakoti. Nabagana bayazi ukuthi baye bebheka kanjani. Ngiyabona nje lamase amaphunga esenwela nakubhekwana nangehlo lenkunzi. Akulonela kakhuluma ngalushembe. Kodwa ukhuluma ngamehla amahle. Uthi akasibheki ngisho nangamehla akade wayelubheka. Ubheka njengomakoti
izulu lisibuka kanjalo maNazaretha kusho lona izulu lithi sibuka kanjalo malibuka thina ngenxa leli sabatha simenyiwe thina sonke athi umninilo lelisabatha liwumkhosi wendethelele akabonge kusho ukuthi siyasinda ngalo siyathethelelwa futhi ngalo isabatha yikho kubalekile bakhonza ukuthi phezukwazo zonke izinto ekukholweni kwethu lona njengale sihlanganisa nje kanje singalijwayeli akabonge singalijwayeli impela bafowethu ngoba imizi eminingi iyabhubha ibhujiswe yesabatha yabantu ebese befundisiwe ngesabatha ngelinye ilanga kuhamba omunye umama iyaxolisa ngisho ukuthi ngubani lona lomhlanya seligeqeza lwapha umfundisi uMthembu lo okhulumayo wasesimangalisweni eMsinga ngizothi abaphakamisa izandla khona manje ababengeke esimangalisweni khona ngizobabopha noma ngibahlawulisa konje setempelini ngeke ngikwazi ukubahlawulisa bantwana benkosi sikuthando esithandwe ngalo uNkulunkulu ukuthi asivumele futhi asenze siba amaNazaretha hayi noma usehlathini noma uhlezi nje uphumule noma uhamba ubonge kwa iNazaretha angabazi ukuthi amakhanda amaningi akhona la ngaba wasekho kuba kufika ngishembe emhlabeni amakhanda amaningi engiwabona kuba kufika ngishembe emhlabeni ngaba wasekho kodwa khona ngoba akhosele ngaphansi kwaleli phiko elushembe bekufaneleke sizame ngawo ngamandla ukuthi leli gold esinikiwe lasezulwini ibambisane uma abambele ukulekelelana kwethu ukukhokhelana uma abambele noma ubambe elakhe akabonge shembe ngela ngahamba unkosikazi lapha ezweni lakithi emzini omdala wasemzimo yana phesheya yapha ngiyambona mina njengoba ngazikhona uhamba nje umlandeli beli bandla engayikhethile inkosi njengawe nje abantu bathi bakhetha uShembe wena ukulumnikazi ungamkhethi uShembe yakhetha bakhona abangcwele usibona sinanje samkhetha uShembe sabona ukuthi into ehlukile kizo zonke izinto ekhona emhlabeni yile yikho silandela noma ngabe samabhimbi noma masikwazi ukukholwa kahle noma ngabe kuyasehlula kodwa sande uShembe ngoba sesimbonile lo wasezulwini ngempela uyahamba lo mama esahambile nje izinsuku zingengakanani inyanga ezimbalwa ehambile udadewabo iNazaretha
uthi kuzosabe namhlanje kuyisabatha udadewabo wangayizolo ngosuku lwesithupha. Phela namhlanje usuku lwesikhombisa bafowethu. Kodwa ngokwasemhlabeni usuku lwesithupha kwakuthiwa iqiniso likaNkulunkulu abantu basemhlabeni. Kodwa iqiniso lithi usuku lwesithupha lo namhlanje kusazi usuku lwesikhombisa. Usuku lwesithupha bekusithupha kwethu izolo namhlanje usuku lwesikhombisa. Kodwa ngokwasemhlabeni bathi usuku lwesithupha lo usuku lwesikhombisa lesingalo namhlanje. Yilolu suku akathi uJehova uyathokoza ngabantu abaligcinayo kakhulu. Ucizelela isho njalo bese ethi uyabathanda abagcinisa abantu. Ubalwa nawe njalo. Nawe abantu. Nale Nazareth okanalisi nowe balwa lapho na. Ngoba lakhetha ushela. Mase hambile lo mame udadewabo ubona ngalolu suku lwesithupha lokizolo ngolwesihlanu ngokwasemhlabeni ubone ethatha uhambo lezulwini. Uthi wahamba wayesefica endaweni nje enesivalo. Uthi sivalo mayengena mayefika la kuvalwe khona uthi ame nabantu abaningi bame. Uthi makuvuleka hawu kanti akuyona indlu bengithindlu le kanti izwe elinye. Uthi wathi ma bengena wafica udadewabo ehlezi la eminyango. Bathi ma bengena bavele bangenela kuyabantu bamnyathela wamakena ngoba phela wayebona udadewabo bamnyathela abaphumayo bamnyathela. Uthi wayesethi hawu into yokuqala engayikhuluma kudadewethu ngithi hawu dadewethu uhlalele neminyango kabi kangaka abantu bengene bekunyathela. Uthi mayiphendula yena ayikho into engizoyenza ngoba nje angihlezi kanje la kanje ngibekwe inkosi yamaNazaretha. Kodwa ke ngcono mina dadewethu ngoba ngiyathelwa abantu abangenayo nabaphumayo. Ngigwexwe lokho. Ngicelile wena ukuthi uze la izovuma isono ngoba ngihambe ngasuka emhlabeni ngaze ngazofika la isono ngazivumile. Ngicele wena ukuthi ngizovuma isono wayesesivuma. Angithunyelwa ukuthi ngikhulume lokho wayetshela dadewabo. Wathi wayesesivumile isono sakho wathi ngoba la asingeni isono esingavunywanga emhlabeni. Bakhona bancane. Lowo muzi haisia hagu isono sakhe waseqhamuka omunye wesifazane akayemazwe walizwe langa ngakithi wayemazi lowesifazane ukuthi usahambe emhlabeni uthi wafike ejikizela wayesethi kuwe wena ubanokunika ilungelo lokuthi ukhulume nabantu abasemhlabeni uqeda ukufika nje ngakho kodwa la uthi wayesethi ngicelile inkosini. Wayesethi lo ushimame ucelile enkosini ufika ngakho kodwa yena usucela ukuyaleza emhlabeni ungathini ngabantu asebagidla umnyaka ngama40 bengazange beyaleze lutho. Bakhona abangcwele mhlembe njengesicathuliso samaNazaretha ethi asincenge nabagcotshwa besincenga ukuthi asincengeni bafowethu asincengeni basincengela izulu likaShembe ukuthi masekhulu yasebuhleni bamaNazaretha. Ngiyakhetha unyazi lwezulu. Ngibabingelela abangcwele egameni lonyazi. Amen. Baba
abashomela bakhona abahlamluli abakhokheli hlayisuthi nihameni yonke ingcwele ngiyayibingelela ngegama lonyasi. Ngiyabonga nami ngale mina enkulu yesabatha ukuthi ngibe phakathi kwabangcwele lapha emzini kaThixo eSandanezo. Ngiyazicelela nami ebukhoneni bami ukuthi ingelosi ekhona kulo muzi nami singamukele ukuthi isifundo efundisa ngaso abangcwele nami nasani singifundise sonke, ngoba kuleli bandla siyafunda njalo sonke. Akekho ofinyelela ekutheni singamumisa lapha simbhale sithi 100% kuwe 100% ufanele unyazi kuphela. Njengasila bakhonzi simenywe inkosi yesabatha, isimeme ngalo isabatha. Ngiyazicelela ngalamazwi engiwabeka ukuthi shembe abe ngakimi, ngoba nje angiguqe phambi kwenu, ngiguqe phambi kaNkulunkulu uqobo. Angazi noma ke kugcwalene engqondweni zethu lokho ukuthi amaNazaretha uNkulunkulu. Yikho umuntu mayesehlubuka noma ugcotshiwe umfundisi noma umvangeli noma umshumayeli noma umkhokheli, mayesehlubuka qala adelela amaNazaretha. AmaNazaretha adelela ngoba abantu basezulwini. Mayika kusola uyasoleka, nasezulwini uyasola. Ngaphandle kwaza sukela nomkhokheli obefuna ispeaker amncofa nje ngapha nangapha kwakhe, noma umshumayeli efuna umuqa noma umvangeli wemncofa kodwa kude kakhulu kumvangeli. Fanele siqale sibambe khona la kuqala ukuze sikwazi ukudlula, sibambe umshumayeli inyaka yazisi khona sothola umuqa. Ngizama ukuthi bangcwele njengasila sisonke enhlizweni zethu nasemqondweni wethu, akathi ngavuma sihlale meeting kulo mzuzu, sihlale meeting nenhliziyo zethu, sibonge ukuthi uShemba senze sibe ngamaNazaretha. Bakhona abangcwele, bafowethu nothathu wethu, asombonga uNkulunkulu ngokuthi asenze sibe ngamaNazaretha. Sacela ngifundele incwadi kaShembe bafowethu, Umthandazweni weSabatha ivesi lika 27 no 28 no 29. Sisandinda wasimeza sasawashia
iyacisha ngaleli sabatha. Ngake ngathi bafowethu iqeda ukukholwa kule nkolo yaseNazaretha sikudelisa sihlahla sikudelisa nasi esebangene elihle uTrimit ya lesi ngathi ngiyaphuma eminyango shemba uNkulunkulu bafowethu. Ngathi ngiyaphuma eminyango ngafika insizwa ingikhombe nge-R1 ngasibiza leli gamakazi. Sinegama thina elisindisayo. Lelo gama likaShem liyasindisa. Asilipi kusindisa kodwa igama likaShem liyasindisa. Ayamsalinda lutho. Ngiphuma hawu ngathi ngisakhamisa sengibizile kodwa lenkosi ebizwa isabele akabe salinda lutho. Ayazi kamadoda amangikhuluma nge-R1 ngikhuluma ngayo. Ayazi yazi Shem amaningi wala kwemuke yona R1. Yazi khona insizwa la oke kufanele ukaphele mawenza noma yini ungaclaim ukuthi umkhulu. Kukhona abantu abazi izinto ezinkulu kakhulu la. Ezinkulu abakushamba kabanani ezinkulu abangathi ngabe kuxoxele besithupale kancane ukuqala umsamo. Kanti amazinga akhishiwe ngoba akhisho shembese. Bafowethu yadumula insizwa eyisha umuntu ngohlamba lodela ukuthi engishaya ngithithise ngesibhamu mina ngenxa leli gama amaNazaretha lethu. Angizange nana nomhuzuko ijazi angiligqokelelani ngizeka ngabe hlomuhlwa kodwa umhuzuko angizange kube nawo. Wabaleka yini mfundisi? Cha, angizange ngibaleka. Wafola? Cha, la engikwazi ukufola ngoba khona engibambile namandla kakhulu kunami njengengane. Engibambile ngengane engibambe la ngingakwazi ukumuva ngangifika nje kanje ngenxa loNkulunkulu angizange kube namhuzuko wenhlamvu akabongishe. Baningi abasazasinda ngaleli gama, baningi asebasinda ngaleli gama ngoba leli gama liyasindisa. Alikho elinye igama elikhona la emhlabeni nasezulwini futhi alikho elinye igama. Bakhona abangcwele. Angazi ke ngoba phela le nkolo yobuNazaretha iqale kwaba ngathi inkolwanyana nje futhi ephuphaphuphi yabantu nje mhlamba amadala amakhehla nezalukazi uyabona. Kodwa ngoba le nkolo yasezulwini inkolo yasezulwini yayilimilile nje yekubona nje umuntu umhlaba wonke manje unyasela ugodelile. Siyabona amaNazaretha unyasela ugodele umhlaba ugoqile manje indaba isiselekithi selekithi bafowethu indawo asiboni la unyazi lusiholela khona kodwa khona la unyazi lusiholela khona. Futhi bengafanele lenkosi ehleli phakathi kwalesi sizukulwane idlule engafezekile zonke izinto okwaprofethwa ngazo. Bengafanele ngayichilo mali inkosi ngadlula ngafazi zingafezekile zonke izinto okwakhulunywa ngazo. Bafowethu izolo ngo-August unyazi lwezulu belulapha emzini waseSimangalisweni emzini wakithi. Uyabona sekuyisonto seluvalelisela seluvale umhlangano sekuyisonto linikeza okugcina wasenza avuka ekuseni liphikelele intabazo. Shembu uNkulunkulu amaNazaretha. Sasikumisile isilwana sasezweni lapha phansi kwendlaso sinikelisa. Sizwa ngapha ethempelini kubantu abaningi kuqhuma ingcwele behalalisa kubona ngathi konke abayibona uphezulu ngoba bonke babebheke phezulu. Kwenze njani? Sisiyatatazela sifuna luhlezi phansi unyazi lwezulu lapha phansi. Nantiya phezulu emkhathini. Akabongi Shembu wasezulwini. Luhlezi unyazi phansi liyanikelisa. Kodwa nantiya phezulu emkhathini uthi omunye umakoti ongayigqokile ngoba emhlophe uthi hey mfundisi uthi
ngibona isimangaliso kale baqhamuka oshemba abathathu phezulu yalela dlala ilanga lenze nje kwasekuvela oshemba abathathu bama bathula bebheke ngakithi basebenyamalala kwavela uNyasi namanje awakazi uNyasi lumanje usafuna enye into xesi ngeke uyithola ndaba othandayo ngabiza ngokuthi nawe ushemba uthi uzoba ushemba wani wokudlala lukhona uNyasi bezulu liyaphila bafowethu ushembe uNkulunkulu angifuni ukunibamezela angifuni ukushumayeza amaNazaretha abantu abakholwayo kodwa mayekhona umuntu la okhona ongazi ushembe uNkulunkulu ngifuna ukuthi ugcwale emqondweni wakhe ukuthi ushembe uNkulunkulu ngempela uma kukhona ongagcwala lo ngisacela ngifunde incwadi bafowethu incwadi kaJohane John oqala umvangeli isihloko sakhona sithi eqaleni wayekhona ulwazi wayekhona ulizwi siyazidinga Yesu mbonga thina babiziwe osasabe ayikho inkolo ekhona emhlabeni inkolo le yodwa inkolo akho bandla akho inkolo ekhona le yodwa ngikhuluma ngenkolo omlethi ezwini ayikho enye ile ngelinye ilanga lapha ezweni lakithi imvama yabantu bayayazi inkosi yasemachimini ekhotheme ebisindala bayazi ibifike futhi napa le tempele ngesikhathi thatha ukukholwa lapha ezweni lakithi bekukhona imishini ebilapha eDistrict imishini yamaluthela iholo omunye umfundisi omhlophe wakhona ephethe abantu abamnyama bakhohliswa maNazaretha simbonge shembe ukuthi asivumele siba maNazaretha noma ngabe awunkosi yami ngiyabona kona ngikholwa kahle awunkosi yami kusangihlula lokho kungakudumazi kodwa ukuthi ebesuthi awuselo eNazaretha ubongo wayeNazaretha into enkulu wayeNazaretha ngibona abantu beza nje beqoqala emakhumbini noma nomhlaba ngoba sekusela uNazaretha bodwa washo umnikazi wabathi kuze isikhathi la izaphela khona yonke into enhle ingaphindi bekhona into enhle emhlabeni kusala uNazaretha kuphela ayikhona inkonzo namadoda angaka ngeke uyithathe ndawo ayazama nje amanye uyabona ke besibona abafundisila ngiyasisisandana ezwe nje wathi amaNazaretha maningi mhlawumbe acisha lingane nebandla lelinye noma ilephi ungacama hambe eKenani wena mhla ka5 siyakhuphuka ilephi ungacama hambe eKenani wena mhla ka5 siyakhuphuka hambe eKenani ubona amaNazaretha mawufuna ukubona amaNazaretha hambe eKenani uzobona amaNazaretha futhi ngiyadabula iNazaretha elingazange liye eKenani hambe eKenani mawufuna ukubona amaNazaretha cela fundo seyitholile ekuqaleni wabe ekhona ulizwi ulizwi wabe enoThixo ulizwi wabe enguThixo yena lo wabe enoThixo ekuqaleni konke kwenziwa uye ngaphandle kwakhe akwenziwanga utho olwaziwayo wabe kukhona ukuphila kuye ukuphila kwakukhanya kwabantu
ukukhanya kokukhanya ebumnyameni phinda futhi lapho ukukhanya wakha kwakhanya ebumnyameni Nkosi kusisi kodwa abantu qedela ngisheshe ngakubamba ba kepha ubumnyama abukwamukelanga Nkosi kusisi ukukhanya kwakhanya ebumnyameni kepha ubumnyama abukamukelanga ukukhanya siwe thina yemana zaletha so ngiyaqinisa akukho nkolo ekhona ngaphandle kwalenkolo edla ezulwini uthi lo ufundayo eqaleni wayekhona ulizwi enothixo ivesi lalethi ulizwi ewuthixo wayenothixo ewuthixo besithi konke kwenziwa ngaye ngaphandle kwakhe akho lutho olukhona olwenziwa ngaphandle kwakhe ukuphila kwakukuye nokukhanya kukuye ukukhanya kwakhe kwakhanya ebumnyameni ebumnyama abukwamukela ithi lento mayisho kanje konke kwenziwa ngaye angithi ukhona umuntu ongakaqondi ukuthi yonke into ekhona yenziwe ngoShembe akuqinisile uShembe phakathi kwabantu uyazifihla ukuthi uNkulunkulu kodwa amanazitha avela mbona ukuthi hayi uyasikaphaza akukho okunye uye nakho manje masihambala simshiyana simfike phambili kanjani asifike okunye futhi angikhulumi ngalokho kuba ngomsindo ngakho kangifuni ukuthi ngithini kodwa yakufika lutho ezulwini kodwa futhi uShembe manje thina ngiyasikholwa uShembe ukuzama ukufakazela lokhu ke okusho umbhalo konke kwenziwa ngaye ngidumale bafowethu kodwa ngase ngibuye ngiyikhulula inhliziyo yami niyazi bafowethu sikhangela umfundisi obe inhliziyo yethu njengamanazareth umfundisi uTwenza esimangalisweni ngesikhathi inkosi inginikeza umbhobho okuvalwa umhlangano ngathi ngisa-operate inkonzo waqhamuka umfundisi uTwenza ngathi awukazi ngavele ngamfaka ngakhuluma ngaye ngoba ube uyincwadi yethu efakazela lento ukuthi uShembe yadala niyabona bafowethu uma kukhona into engakenzeki oyifisayo ayibhathiyo uShembe bakhona abantu uma kukhona into ofisa yenzeke ingenzeki ayibhathiyo uShembe bathwe kimi nawe bathe kuwe futhi manje lokho kubiza ukuthini ukuthi angisicwecwe ubiza lokho ukuthi angibheka amakhono ami ukuthi yini umnyango uyivulile iminyango Shembe kungani kungangeneki kimi ngaphandle kokuthi mhlawumbe ufuna ukungena entweni ongayinikiwe vela uzithola kodwa kuthule ukuthi iNazaretha kube mnyama konke akufiki nje abantu abasezulwini bekhulume nawe ngawe ngendaba yakini ingoba khona iphutha kimi bakhona abangcwele yikho ke liba nje asihamba nje pasophenye sifunda ukuphenya izinto zakithi ukuthi ihamba kanjani sibhule sithintithe ngayo yonke indlela esingenza ngayo kakhulu kubantu asebesezulwini ngoba imvama siboshwe yibo ngicabisa le ndaba ke bafowethu ngiyafuna ukuyiphinda indaba engayikhuluma ngomfundisi uTwenza ngoba yokhulunywa njalo ubaba wakhe kuye enkosini yasezulwini ewuShembe ufika ukuthi ngizocela abantwana
ngathi ngiyathokoza ukwenza kushwe khona ngathi bamsanda bebona bangakubona umfundisi wasiphakamisa isandla ngathi usiphula sokugcina. Ngithi lo mfundisi ophakamisa isandla uyise wayocela abantwana kuShembu, uShembu wafika wathi bakwakhe ngiyaxolisa ukukutshela ukuthi wena mhla sikudala. Uyamuzwa uShembu uthini? Akathi mhla uNkulunkulu ekudala, uthi mhla sikudala wena sikunika abantwana. Yasukuma indoda kwaDonsi ihamba ilaxazela isifo isibili ngoba inethemba lokuthi izinto ziyatholakala kuShembu, kanti yena kanayo. Uma esenjengalapha inhliziyo yakhe yakuthinta izulu. Hayi uthi wabuyisa le ndoda. Sho njalo inkosi yeSabatha. Mayibuya uhlala la phansi. Uthi angizange ngibuze ubuhlungu nokudabuka okungaka okudatshukwe ile ndoda manje itshethi mhla sidala yona sinika ngumntwana. Ngifuna ukuyidala isibili. Thixo weli yelanga hayi ushizulu lethu wahlala akamnika lutho akaseyenze lutho kwathi mvale isikhathi esenele wasethi hayi kulungile hamba usuzomthola umntwana oyedwa umfana ungamlindeli oyisibili ngoba nalo uzamthola uzomthola ngoba sengikudala isibili uyena lo mntwana oyokuzalela isizukulwane esikhulu. Ngasho silapha esingathweni bafowethu ukuthi lo mfundisi abazukulu bakhe ba over 50 njengokusho kwezwi akasho ngokuthi sengizocela sengizothandaza ngekudala isibili wathi kodwa ngizokudala isibili. Ubani lo uyisula ngokuthi ubone ukuthi ubani lo muntu eqala ngayekholisa konke kwenziwa ngaye ngaphandle kwakhe kwenziwa lutho. Akakushilo bese kwenzeka ngendlela akakusho ngayo. Ngiyaxolisa amaNazaretha, ngithanda ukwelula inkonzo ibende enamaNazaretha abantu abashumezwe Nkosi. Kodwa lokhu ngisho ngamabongeza ukuthi mayikona umuntu ongamazishembela Shembu wasezulwini futhi uShembu uNkulunkulu. Ngelila ngahamba indoda lapha ePhameni yakwaNdawonde iyaye umakhe inkosi ayikho ingumahlomba iKwaZulu. Mayihamba le ndoda kwaNdawonde wayithatha yayobekwa kwabheka bezayo. Iyafika inkosi mayifika yathi fika ngiyayibuza uNdawonde kuphi uNdawonde. Nkosi yamakhosi wahamba emhlabeni sesambeka kwabheka bezayo. Yathula yaphinde yabuza isibili yathi uphi uNdawonde. Sesambeka Nkosi unesonto lonke sesambeka kwabheka bezayo. Yaphinda ngokwesithathu yathi uphi uNdawonde. Thina amaNazaretha sinoNkulunkulu. Uyabona mawusanane ekhanda uzohamba izo zonke lezi zinto lezi engena uNkulunkulu. Akekho uNkulunkulu. Uyabona noma sonile bafowethu noma siphambukile kodwa sithi ngekushembe
futhi simtshele mawukhona isono okungavumi ngiswekiso umtshele nasesikhwenkosi yazi ukuthi awuthandi kodwa manje nasi ngilekelela angisifuni kodwa manje nasi ngijingila isitezi ngilandele manje ngisize ngoba ngesaba manje kuphela insuku zami singadivozile naso kufanele ngidivoze phela thethe wena yathula inkosi ayamsasho lutho ayakhuluma lutho wasakuzothi kuyisonto entathatha njengoba umama kuthi uma behanjelwa amadoda bebe nesikhathi sokuyohlambuluka ngesikhathi sobumnyama wathi uma ebuya khona wamfica segcwele indlu undawondo umama wakwathi uyangena wamemeza abantu kwaphuma wabaleka beza abantu kwenze njani nangu undawondo ugcwele indlu asikhuluma ngezimazimane libandla asikhuluma ngezinto eziphathekayo uyilandele uma ufuna uyithola njalo futhi shemba semfakele induku bafowethu obushengo wasezweni kwenze inhlayisuthi inesibindi kuyangena inhlayisuthi awubuke ngempela ugqoke umdiyadiya omhlophe la kayithunywe esongwe ngawo ndawona onquluza bakhumbula masinyathoko konje inkosi imbuzile yaza mphinda-phinda baqhuma enkosini nkosi yamakosi undawone nangu ugcwele indlu lapho yathi menzele nidokwe masinya nipholisa kuphuza usho uNkulunkulu wethu maNazaretha wamenzela idokwe bamphuze nathi manje icaba beswini waphumula ndawona uvela ezulwini embala usuke lu-8 lona akasengalo ngalo suke zo-7 zonke usethuneni isidumbu sakhe sesitha uphonda ubuya kanjani wasasikhona uthuni uthi hayi ngihambile ngayo ngafike ngahlala nogagana lombeke endaweni enhle wafika inkosi la ihlezi endaweni enhle yathi ngizomcela lo ukuthi abuyele emhlabeni khona izinto akahambe engaqedelanga kade ezenza lapha ebhami wathi babamkhulu angifuni naye mayibuyele emhlabeni akazobe sahlala kule ndawo enhle engimbeke kuyo umuzi wamaNazaretha ukuthi abuyele emhlabeni ngoba akazobe sahlala kule ndawo enhle ngimbeke kiyo funa one bengabe sahlala kuyona yayisithinga ukungahlophe ngizomgada enkulu wathi uma uzomgada kulungile hamba naye uthi hayi ngizomshiya ngoba isabatha kusasa sengomhlangabeze kuseni ulalele yena sengomhlangabeze kuseni wabheka bezayo wisula ngaleyo ndlela ukuthi usheba ukuthi uNkulunkulu uthi ke tekseni namhlanje wangimemeza kwaze kwaba kathathu ethi ndawone vuka kuze kwaba kathathu engimemeza ngithe sengiphapheme uthi wayese ememeza ethi ndawone phume ethuneni wamemeza kwaze kwaba kathathu wayesekhahlela ithuna labodloka ethe maselibhodlokile omfuthe ethi akaphusha phume
usho umuntu owenza izinto zonke Shembe wayesiyasuka uthi ngithema ngiphusha ngiphumele ngaphandle amandla nawo nginawo kodwa ngikwazi ngiwathathaphi ngaphusha nayi inkosi isiyosithela eJudiya phela njengasuke siwela siyababheka bezana lesa sikhohlane esinomfula seJudiya amen uthi ngithema ngifika eJudiya nayi inkosi isiyodundubala phezulu waphezulu ngabona ngeke ngisayifita yikho ngivele ngajikela endlini akabonge Shembe waphila wasebenza umsebenzi wayebuze ethi ezosebenza wayesebuye sehamba akukhanye ethi uShembe esinayo uNkulunkulu Shembe uNkulunkulu wafowethu futhi lela kuyo khona kufitwa lutho yathanda ihwanqa likaMariya ngoba lawatshela abantu bakubo ukuthi lona lithunyiwe kusho umbhalo mina ngithunyiwe kizo zonke izizwe kodwa kuphela ngithunywe izivini zika-Israyeli ezilahlekile ngabe singaba-Israyeli nawo uJesu washo njalo ayakufunda akudlule masinya amakholwa lokho ngenkani uzobo wethu mase bengasamfici ngale abasazi futhi kufica uShembe kodwa uShembe ezweni bafowethu sengivala bafowethu shayisuthi mama ngapha nani makhosazana ngiyafisa ukweluleka ngokuthini niyabona izinto eziningi enibone ephambana kuthina ezinye ziphazanyiswa ileli verse angisizwe ngisasho alifunda ma uyihlo nonyoko beke bakusola niyalibona ma uyihlo sifunda zonke la zonke insuku mawuyihlo neyonke beke bakusola isiqalekiso manje isiqalekiso sizala into aqale kusini sizala lokho ngiyafuna ukweluleka bafowethu wonke umuntu okulendlu uma kukhona umuntu owazi kahle ukuthi cha impela lento iyangiphambanisa nobaba nomama akothatha imbuzi wakhona abangcwele noma ngaba ngasekho athatha imbuzi namhla obhuti noma baba omncane noma lo khona yozokwazi ukukhuluma namhlanje izothi ngicela ningicele intethelelo kubaba kumame khona into engangiphethe kahle yamona bakhona abangcwele noma ngabazi angiphathi kemaye khona ezophelela cha mntanami ngiyabonga ngoba usukholwa enkolweni kaNazaretha nokuthi kufundise cha ngakubona akuhambanga kahle ngithi ngizothi ngicela ungithethelele mama ngicela ungithethelele baba akabonge Shembe angibhekisile ohlangothini olulodwa lonke uhlangothi ngoba ezinye izinto ungaziyobhula uthi ubulewe bazofike bekutshela ababhula ukuthi ubulewe futhi ngomthetho wakufanele ufone ngaleli la unenkani wosukhona hayi mangathola ezami induku ngiqinise uzozondiza okufanele ufe ngaleli la ngizama ukuthi bafowethu uma kukhona into umuntu eyamphambanisa nabazali bakhe umuntu owaphambana nabazali uyazi naye nento eyamphambanisa nabo uyayazi cha lokhu ngiyakusola impela kwangiphambanisa noma ngaba kukho ke kubi mawuzele ungayi kumzali wakho uthi baba mama ngiyazi bengikhula ngimncane ngibuye ngicasula sengimdala manje nami mhlambe senginengane ngiyakubona ukucasula ingane kuyintembi kanjani ngicela umthethelele makubo noma ngaba wazi bakhona abangcwele noma ngaba wazi khona into impela oyibambe kade yakuphambanisa nomzali wakho ngicela ungithethelele mawukhona onjalo kube kuhle baba ngiyakuthanda mama ngiyakuthanda Nkosi usizwe la siyovala lenkonzo ngesijabelelo sesithathu Nkosi